Selam aleykum aziz teleseyirciler, studiyada men Lila Vedat Çalışam. Bugün böyle malumatlar haberler programımızda takdim etilem. Bugün Devlet Milletler Ara Komitetinde 2017 sene yarım yılının neticelerini çıkarıldı. Значительно повысилась ответственность за выполнение стоящих перед комитетом задач. Kırım'da endi bugün Yarımada'nın en büyük trassası Kenide çalışı başlayacak. Бахчисарайда Кызылташ профессиональ футбол клубы тaqdim etildi. В жизни Кызылташ все началось по-новому. Bu ve diğer meseleler haqda levhalarını yayınımızda seyir ete bilesiniz. Acile tenbiyelef gece ava bozula bile. Fevkalade vaziyet nazarlığının xadimleri Kırım'da bugün güçlü yağmurlar olması haqda tenbiyeley. Gece ve sabah Kırım boyunca boranlı yağmur burçaq bir saniyede 23-28 metr suriyata yel tahmin etile. Dep haber etile mesajda. MÇS xadimleri xavfsızlık çarelerini riayet etmege ve evden tek gerek olmağanda çıkmağa çağıran. Güçlü yağmur Kırım'da tahminin 20 mesken yerlerine kumsen ışıksız kaldırdı. Energetikler yaramay ava sebebinden bozulgan energetik temin etiluvni garıdan tıkleyler. İdarede ayrıca qayd ettiler ki kazayı ışık söndürülü işler tünevin gündüz başlandı. Neticede 53 mesken yer ışıksız kaldı. Energetikler haber ettiler ki garıdan tıklev işler yekünlenmegence vaziyet nezaret etili. Bugün Devlet Milletler Ara Komitetinde 2017 sene yarım yılının neticelerini çıkarıldı. Nasıl sualler müzakere etildi, nasıl meseleler var ve qaysı bir idareler yaxşı neticeler göstergen haqda muhbirimiz Sultaniya Istakayeva bile. Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Zauр Смирнов kollegiyanın toplaşıvını geçirdi. Kun mevzusunda 12 sual müzakere etildi. Görüşümün mevzusu birinci yarım yılının neticeleri. Bu sene İsmail Gasprinski adına Media Merkez 9 milli kütlevi malumat vastalarına maliye ayırdı. Onların arasında 3 neşir Kırım Tatar tilinde. Hem de Media Merkezinin maddi ve teknik bazasını eğleştirmek için 1 milyon rubleye ayrıldı. Ana tilini saklamak maksadının endi 20 kitap neşriyatka hazır. Из них 3 книги уже вышли. Это книга о Исмаиле Гаспринского, его жизни и деятельности на крымско-татарском языке. Это сборник стихов Кипчаковой на крымско-татарском языке и сказки и легенды крымских татар на русском языке. İdareler yarım yıl devamında yaxşı neticeler gösterdi. Maliye dolu şekilde ayrıla. Devlet Milletler Ara Komitetinin reberleri muntazam surette teşkiruvler keçireler ve episi idarelerinin işi nezarette buluna. Значительно повысилась ответственность за выполнение стоящих перед комитетом задач, повысился уровень дисциплины, исполнительской прежде всего. И, наконец, значительно возросло число людей, которые позитивно оценивают деятельность Госкомнадзора. Devlet Milletler Ara Komiteti tarafından reabiliterlengen gражданlar için mesken satın alınıp ve bir kerelik maddi yardım gösterilip programmalar boyunca iş terenleştirildi. Bundan gayrı federal maksatlı programma boyunca yana obyektler kuruluvu başlandı. В городе Керчи начнет строиться 72-квартирный дом. Но это касается и других регионов Крыма, поэтому здесь тоже все берется под усиленный контроль. И будем, конечно, все это освещать для того, чтобы люди могли видеть и понимать, что происходит с квартирным учетом, что происходит непосредственно на стройках, какие графики строительных работ соблюдаются они, либо нет. Поэтому вся эта будет информация, конечно, доступна. Toplaşıvının neticesinde episi yönelişler boyunca semereli işini devam etmeye karar alındı. Sultaniya Istakayeva, Ervin Emiraliyev, Millet için. Kırım'da endi bugün Yarımada'nın en büyük trassası Kenide çalışı başlayacak. Yolunu bütünle yuvup ketken bar işilmesi sebebinden acele tamir işleri gerek oldu. Endi en ağır işler arta kaldı. Köpür tamirlendi, kaveleştirildi ve yüklerge hazırlandı. Kurucular so'nggi ishlarni yakunlaylar ve butun Kırım için mühim yol Kenide çalışıp başlayacak. Aqyarni Yarımada'nın qalgan qismi ile bağlagan nakliye dammalari yarım yıldan ziyade evvel kapatılgan edi. Yengil arabalar ve yük maşinaları qazayı yerini komşu koydan aylanıp geçiydiler. Yolun bu damartası barın başında mına boylay edi. Bir qaç saat devamında çok metrli çatlaklar peyda oldu. Dağ reliefi, toplaq astı sular ve daimi yüksek mına alının sebebi oldu. Asfalt sanki bir qaç qısımga yırtılgan. Yer eşilmesi ortunu yok etti. Yaxşı ki insanlar elak olmadılar. Ama şehir o zaman qalgan Yarımada'dan sanki ayrıldı. Aqyar hakimiyeti fevkalade vaziyet ilan etti ve aylanma yollarını belgiledi.
Забурили сваи, да, сваи держат боковую нагрузку, это сваи не мостовые, а именно оползневые, сваи противоползневого сооружения. Они держат боковую нагрузку, потому что оползень давит не вниз, как многие предполагают, он давит в бок. Ну и теперь, когда мы восприняли эту нагрузку боковую, никаких подвижек по дорожному полотну уже быть не должно. Yol tamirchilari xatolarni nazarga almoq kerak edilar. Asfalt yanidan to'shilmekdan evvel bu damartini qabilashtirmek kerak bo'ldi. Evvel bu ish bejirilmadi. Yo'lga yaqin 72 svaya qaqildi va drenaj sistemasi qurildi. Главная, конечно, цель это укрепить вот эту часть вот этой дороги. Вот. Ну и несколько вот таких серьезных инженерных, так сказать, сооружений здесь. Это вот защита, значит, с помощью свайных конструкций и плюс к тому дренажная система, то есть водоотвод, который, значит, послужил основной причиной схода этого оползня. Endi trassaning bu og'ir damartasi yuklarga azir olacak. Kun tamam shu yerde ahyarda turistler ile binlerce araba, aşaytmalarning yuk mashinalari ve arbi texnika mashinalari keçi. Кереч боғазы көпірінің араба қысмында құружилар сонки сваяны ерлештірділер. Диаметр аман-аман 1,5 мм, ұзынлығы 50 метр ве ағырлығы 40 тоннаны тәшкіл еткен свая кереклі кебе қойылды. Бұл 256 теременің 16 сваясы ве Қырым көпірінің араба қысмында сонқысыдыр. Араба елінің темелі, яғни фундаменті 3000 зиеде сваядан ибарет. В основании автомобильной части Крымского моста более 3000 свай. И нам очень приятно, что именно наш мостоотряд погружает финишную сваю на нашем морском участке. Хочу поздравить всех участников строительства с завершением этого важного этапа. Ақмежит evlerinin бірінде лифт енді аман-аман бір ай çalışmay, оны тоқтатқанлар. Балаклавская соғығында ерлешкен 123 санлы evinin sakinleri yuqarı қатлардан aşağı түшіп olamıyorlar. Nefaqaji ve saqatlar için bu haqiqiy sınavdır. Bu haqda Sabriye Halilayevaның levhasında. Lift çalışmay bu evde 14 kat. Töbege көтерілмек için herkesin imkanı yok. Guljan Anafiyeva 7. katta yaşay. Lift çalışmağana sebebinden evde aps etildik dey kadın. Nefaqachi endi yaqin bir ay evden çıkmay. Tek balkonda kezini. Aşayt mahsulatlarını ise komşularını getiriler. Только на балкон. Вот в балконе подышу и приду домой. И целыми днями вот так жизнь у нас проходит. Когда кто-то идет, кричишь: возьми мне буханочку хлеба. Это очень тяжело нам было. Gulhaniye Sattarova эки группа сақаты. 4-нче катка көтерілмек onun için haqiqiy сынавдыр. Ну вот поднимаюсь, еле поднимаюсь, одышка уже, нога болит, спотыкаюсь иногда, когда хожу. Вот прошу, чтобы сделали лифт и свет. Bu evde 300'ge yakın sakin yaşay. Onların ekseriyeti episi hizmetlerini vaqtında ödeyler. Kommunal hizmetlerinin xadimleri tarif etkenlerine göre lift tamir edilüğü için insanlar özleri para tölemek gerekler. Belediye müessesinde buna para yok iken. Собирают денежки по 1000 рублей. Я получаю пенсию 8000, с него я должна еще за въезд заплатить. И вообще это уму непостижимый какой-то вопрос. Центральный жилсервис идаресі лифт бөлігінің башы Татьяна Видавская білдіргеніне көре лифтның идари ету станциясы ескірді. Шер бюджетінден пара айырылмай. Ev капиталь тамир етілмесі için жедвелге көрсетілгені жоқ. Бұның için insanlar ya da 3 yıl beklemek gerekler, ya da тамир уларның күчлерінен бежірілмелі. Для того, чтобы лифт работал, нужно купить новую станцию управления. Станция управления это стоит 85 тысяч. Для того, чтобы ее смонтировать, нужно еще 65 тысяч для того, чтобы посторонняя организация провела монтаж данного дома. Я месяц назад выписала счет на данную станцию. Счет лежит у моего директора в МУПе Центральном районе на подписи. Но так как в данном доме нету денег, мы оплатить ее никак не можем. Evnin sakinleri açıqlanalar. Çok usuların fikrine göre tamirnin fiyatı pek bağlıdır. Ve bu mutlak төлenilecek para değildir. Esli başlı insanlar ve küçük balalar da kaç ay, yıl çalışmagan liftnin eserliginde bulunacaklar. Bu sual şimdilik açık kala. Sabriye Halilayeva, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Қызылташ адлы профессиональ футбол клубы Бақчысарайда тақдим етілді. Бұл сене тақым Қырым футбол бірлешмесінің премьер лигасыны кірді ве әнді күчлі рақып иле ойынға азырлана.
Хорошо, вставай, вставай. Идманларда oyuncular hem futbol taktikası hem de beden hareketleri üstünde çalışalар. Mında futbolcularını topnu en yaxşı şekilde urmağa, pasqa atmağa öğreteler. Hatta tecrübeleri oyuncularga rahatlanmağa bermeyler. Olar episi profesyonel maçқа hazırlanalar. Мы подготовимся в ускоренном режиме. И все будет зависеть, как, в принципе, от нас, как мы донесем, от тренерского штаба, как мы донесем до ребят нашу информацию, нашу тактику на игру. Қызылташ бір ел девамында Авескер тақымындан профессионал клубқа чеверілді. Бүгін Қызылташ Қырым футбол бірлешмесінің премьер-лига чемпионатында иштирак ете. Бұл елні кечмеге оларға шер мемориеті, иш адамлары ве мухлислер ярдым еттілер. Очень рад, что приложил к этому определенные усилия. Вот. И если мы сможем уже примером Кызылташа заразить наших крымчан и популяризировать футбол, уверен, что это будет хорошей такой эффективной площадкой для того, чтобы крымский футбол занял достойное место в общероссийском футбольном сообществе, в этой дружной семье. Кызылташ клубы өз тақымының яны логотипыны, ресми сайтыны, урбаларыны, идманчыларыны ве эсас теркипнің футболчыларыны тақдим етті. Спортчылар эминлер bu yüksek решмелерге yetmek için güzel bir siltem olur. В жизни Кызылташа все началось по-новому. Вот, новая футбольная жизнь, профессиональная. Вот, и я думаю, что искренне надеюсь на то, что эта новая жизнь будет складываться очень удачно для клуба. Ялта тақымы Бақчысарайға көшті. Ярым жылдан соң Дружба стадионы оларның идман стадионы olacak. Анда табу ерлешecek. Ведь территория обладалаштырылу бойынша ишлер кечірілежек. У нас есть целевые деньги для стадиона, которые мы также будем использовать, но у нас идет сейчас проектирование, и будем проводить стадион в надлежащий вид. Бахчисарай очень сильно любят футбол. И я думаю, при помощи болельщиков, местных властей, предпринимателей, фанов, команда «Кызылташ» достойно выступит в Крымской премьер-лиге. Қырымда футбол валь суреті инкишаф ете. Oyuncularının ve yanı takımlarının sayısı күн-күнден артта. УЕФА пара айыра. Ve Қырым футбол бірлешмесіні өз программаларына кірсетмеге планлаштыра. По программе Министерства спорта у нас каждый год выделяется по 2 футбольных поля. И по программе УЕФА, в том числе, эти деньги, которые выделены на развитие крымского футбола, решено было купить 4 футбольных поля. УЕФА выделит нам 4 футбольных поля, которые будут постелены в определенных городах. Августың 19 күні премьер-лиганың бірінші тур матчы олып кечежек. Анда Бақчысарайлы Қызылташ тақым Ахметжетлі ТСК Таврия тақыммен көрешежек. Ойын Скиф адлы спорт комплексте саат 18-де кечежек. Диляра Шевкетова, Рамазан Аливапов, Милет үшін. Қырымда беле чалғыжи Кабул Ситвелиевнің хатыра ақшамы олып кечті. От чоқысы ерларының ве чалғы алетлер үшін эсерлерінің мөлефі ола. Бестекер чешіт жанрларда иджат етті. Оның зенадашлары семедешінің усталығы ве музыкаль тарафлама истидаты ақта сөз үрсеттелер. Олар қайт еттелер ки Кабул Ситвелиевнің иджады Қырым татар халқының вариеті ола. Шымдесе иланларнен таныш олмаға теклиф етеміз. Тверь вилетінде араштырып құртарыжы отрядының мудирі Қызыл Ордуда арби қызмете болынған Умеров Бекир Аметовичның сой ақрабасының қыдыра. Архив мәліматларға көре Бекир Умеров 1918 сенесі Бақчысарайда доғдам. Комсомол тәшкілатында кәтип оларақ чалышты. 1942 сенесі декабрының 13-де Смоленск вилетінде иляк олды. Если есть возможность родственникам откликнуться, мы готовы привезти останки героя на родину, чтобы они были похоронены в родной земле. Но если таковых не найдется, значит будем хоронить вместе с однополчанами в братской могиле. Муим вақиялар яда проблемли вазиетлер ақында қошма еді 36 елек 79-97-95 номераға телефон açып айта білесіңіз. Егер де хаберлерінің жанлы чықышына қачырсаңыз, оларны Facebook, ВКонтакте ве Одноклассники ежсемайеғлардан бақа білесіңіз. Бұл нұқтада яйнымыз сонуна етті. Евлеріңізге дайыма әйі хаберлер келсін. Бұзылы олыңыз.